Pomirili se Miljana i Zola, osvanula zajednička fotka, a do juče se pljuvali po emisijama. Šok. Miljana Kulić i Lazar Čolić-Zola su se pomirili, ako je suditi po zajedničkoj fotki koja je osvanula na društvenim mrežama. Na fotografiji njih dvoje su u zagrljaju i obnaženi u krevetu. Fanovi su odmah pomislili da je ljubav nadjačala sve svađe i probleme koje su zadrugari imali, pa svi komentarišu da njih dvoje navodno su rešili da daju još jednu šansu, a ružne stvari ovaj put ostave daleko iza sebe. Miljana je trenutno u Derventi Čolićevom rodnom mestu, gde su jedno drugom pružili ruku pomirenja, oprostili mnogobrojne optužbe i uvrede, a potom i podgrejali stare strasti. Podsjetimo, Miljana i Zola su romantu započeli pred kamerama Zadruge, a usledila je i reality veritba. Međutim, posle kratkotrajnog zajedničkog života van imanja u Šimanovcima, sve je puklo, a nastavilo se uvredama i međusobnim optužbama.